Symphony Band bari ku rubyiniro barimo baracekinga. Uyu ni DJ Briane na warahari. Amakuru ariko aravugwa hirya nino ndetse aravuga yuko Bruce Melody ari free right now. Umunsi wejo umubwiza tunga yashoye gushira habona status yiwe aho waneza ko yavuze yuko amamedia areke gukavya areke kumuvugira ibintu atoshoye gushikiriza gushikura mwanya abantu bariko baraza mu giteramo aho waneza ko abasanzwe bamufasha kuvuza umuziki bariko baravuza abarundi bafise urukundo kandi abarundi barakunda umuziki cyane kandi abarundi barakunda kuryoherwa. Coach Gael ndabona Yago ndabona Briane ndabona abasanzwe bakora muri band ya Blues Melody baringa ndabona abandi bategura ama events iwacu ari umu bita Hasbo ndamubona nga. Yes, abarimo gukurikirana BigTown TV reka nongere mbasuhuze. Ndakeka ko mumeze neza kandi mukaba mwicaye, abandi bari mu kazi, abandi bari muri activities nyinshi zitandukanye, ariko uko ariko kose mukaba murimo gukurikirana BigTown TV. Icyo ngomba kubibutsa no gukanda subscribe maze mugakomeza gukurikirana kuko updates zo ni nyinshi, kandi natwe turi tayari kugira ngo dukomeze kubamenyesha amakuru ari gukomeza hano kuri muri isi yacu. Ariko cyane uyu munsi turi mu kibazo cya Bruce Melody hariye mu gihugu cy'u Burundi. Ejo narababwiye ukuri kose uko bimeze hagati ya Bruce Melody na Tuse. Mwarabyumvishe. Update nshaka kubahereza aka kanya nuko ni ibintu uko byifashe mu Burundi. Hagati ya Tusa na Bruce Melody ese bimeze gute? Ya mafaranga ari kwishyuzwa Melody yayatanze cyangwa ntabwo arayatanga? Tusa nawe nk'umuntu uri kwishyuza Melody yaretse Bruce Melody ko yamwemereye kugira ngo akore iki gitaramo cyangwa aracyafunze kwa kundi? Ibi bintu bimeze gute? Ese Bruce Melody afungiye he? Kuri polisi mu rugiwe cyangwa ni hehe? Ku gitaramo aho kigomba kubera n'uyu munsi aya masaha mu kanya gatoya igitaramo kigomba gutangira. Ese Bruce Melody ntabwo aragaragara, abantu ntabwo baramubona. Press conference yagombaga gukorwa kugira ngo imenyeshe abantu igitaramo kigiye gukomeza, bimeze gutya na gutya ntabwo irakorwa. Situation imeze gute hariya mu gihugu cy'u Burundi? Ntabwo ndi bubatinze cyane, ndashaka tubanze dukurikirane, tubanze twumve umunyamakuru w'i Burundi yitwa Landry Promoter. Tayari uyu muhungu ari kuri tele aho event igomba kubera. Yamaze kuhagera, amaze amasangahe, arimo gutegereza nawe arimo gutegereza. Ese Bruce Melody araza kuza cyangwa ntabwo ari buze? Situation yifashe gute? Abarundi baracyategereje, baracyarimo kwishyura binjira mu gitaramo cyangwa bimeze gute? N'ibindi byinshi bitandukanye. Ese amabandi n'ibiki byose yarimo gutegura stage, yarimo gutegurira Bruce Melody stage cyangwa bimeze gute? N'ibindi byinshi bitandukanye tutazi hano aka kanya ndashaka kubamenyesha. Maze mu kanya niturangiza kumva amajwi cyangwa situation tumaze kumva no kubona situation byifashe gute hariya i Burundi, ndaza kubabwira ku bijyanye na Tusa, ndaza kubabwira ku bijyanye na Bruce Melody n'ibindi byinshi bitandukanye. Iyi ni BigTown TV. Reka tubanze tumve uyu munyamakuru w'i Burundi ari kuri tele adusobanurire uko situation imeze. Nyuma yangaho ndahita ngaruka. Iyi ni BigTown TV, don't forget to subscribe. Yes, ubu ngubu turi kumwe n'umunyamakuru mu gihugu cy'u Burundi, akabazwi cyane muri showbiz, arayikurikirana cyane, yitwa Landry the Promoter. Ngira ngo abantu benshi mu Burundi baramuzi, no mu Rwanda abakurikirana showbiz y'u Burundi baramuzi. Nawe ni umuntu ukurikirana hafi cyane showbiz. Reka atubwire situation ya Bruce Melody bimeze gute. Landry, amakuru? Yani fresh back to you. Tumeze fresh kabisa. Watangira ugasuhuza abangaba barimo gukurikirana BigTown TV?
ndabaramukije cyane gose aho kwakurikirana BigTown TV. Nibaza neza yuko BigTown mu bantu twigeze kuba donc dufite site zacu zisa umva zuko J wanje ni wacu yari umuvumburo hiyo numva bamwita ngo Mr Gitumo. Nibaza neza yuko abantu benshi nibaza ko bashoboye kumumenya kuri iyo site yiwe, ariko ngayi wacu mu Burundi benshi baranzi twarandiri promoter umutananirwa tute n'andi mazina menshi nkabasanzwe muri kinyamakuru Top TV mu Burundi, nkabasanzwe nkurikirana igitwijanye na showbiz ngayi wacu. Uno mwanya nkaba ndi kuri terrain ya Zen Beach aho agiye kubera igiteramo cha Bruce Melody cha VIP concept. Aboneza yuko kano kanya ubona ko bari muri check sound, baza gukora karaoke, baza gukora live. Ubona ko abasanzwe bafasha umuririmbyi Bruce Melody bariko barapima sound kugira bashobore guha abantu show imeze fresh. Okay. Ese amakuru ameze gute ya Bruce Melody? Aba yarekuwe n'inzego z'umutekano cyangwa aracyari mu maboko ya polisi? Gushaka rukanya ntaco ndabizi ko cyane, ariko nibaze neza yuko nihagira ico menya muraza kwibona namwe biciye ku mbuga ngurukana bumenyi, kuko umuririmbyi nkujya ibintu byiwe byose babiko birapasa ku mbuga ngurukana bumenyi. Ariko amakuru ariko aravugwa hirya nino, ndetse aravuga yuko Bruce Melody ari free right now. Hari ahantu yabashije kugaragara se imbere y'abantu cyangwa kuri hoteli cyangwa aho ari hose mu Burundi? Kwanza tuanze tutahurane, umuririmbyi Bruce Melody iyo bavuze yuko afunzwe cyane aboshwe benshi babita urukundo, ariko ni Bruce Melody afungishije cyamaso. Ariko gushika gano kanya ndiko ndabona amastati y'abantu bandika yuko ari free. Naco ndabimenya, ariko nibaze neza ko minota mike gusa ushobora kubimenya neza, kuko urazi yuko iyo inkuru ikiri mu butungane bitari ngombwa yuko umuntu ashobora kwishikiriza mu gihe ubutungane butaraheza akazi kabo. Reka tugaruke ku kibazo cya Bruce Melody na Tusa se we hari ahantu yagaragaye ari gusobanura, hari press conference yakoresheje ari gusobanura ikibazo afitanye na Bruce Melody cyangwa bimeze gute? Kumunsi wejo umubwiza tunga Tusa yashoboye gushira habona status yiwe, aho waneza ko yavuze yuko amamedia areke gukavya, areke kumuvugira ibintu atashobora gushikiriza. Gushikora umwanya Tuse ntacara ashobora gushikiriza kiretse iyo stati yonyene ya sharinze kuri stati yo ya WhatsApp. Okay. Ya sharinze status avuga gute? Ya sharinze status avuga yuko abanyamakuru n'abanyamakuru bareke kumuvugira ivyo atavuze, bareke kujya mu kibanza ciwe ngo bavuge ivyo atashoboye kuvuga. Ariko nk'umuntu ukurikiye hirya nino ku mbuga ngurukana bumenyi, bamwe basigura ibi, abandi bagasigura ibi, abandi bagasigura ibi. Nk'umuntu ukurikirana showbiz y'i Burundi ubu ngubu situation imeze gute? Abantu biteguye gute muri icyo gitaramo? Ese ku bantu bari bagiye kwishura cyangwa ku bantu bashaka kwishura imbere yuko bajya mu gitaramo ntabwo baba bafite bakavuga ngo tugiye kwishura amafaranga yacu maze igitaramo nikibe? Nibaze neza yuko staff ya Bruce Melody ikora akazi ijejwe, ndetse ikaba isanzwe izingene yateguye igiteramo. Gushika no mwanya abantu bariko baraza mu giteramo, aboneza ko abasanzwe bamufasha kuvuza umuziki bariko baravuza ndindire nshobora kubaza umwe mu basanzwe bari muri staff ya Bruce Melody atubwira ingene bashoboye kubitegura. Ariko gushika no mwanya urabona ko ivyo byose biteguwe, abantu ubona ko bariko baraza muri show. Yes, nk'abarundi abantu bakunda Bruce Melody cyangwa bakunda entertainment na music in general, bo bimeze gute? Bari tayari kujya kureba Bruce Melody cyangwa bimeze bafite ubwoba? Best kaka cyo no kubwira ni naco ikintu nifuza yuko mbere coza imbere cyane. Abarundi bafite urukundo, kandi abarundi barakunda umuziki cyane, kandi abarundi barakunda kuryoherwa. Rero abarundi bakunda kuryoherwa, sina Bruce Melody wenyene. La fois passée ngaha umuririmbyi Harmonize va muri Tanzania yarashoboye kuza ngari wacu,
kandi yarujuje yaronse abantu benshi muri maka abarundi barakunda kuryoherwa abarundi barakunda umuziki kandi n'abasanzwe bakunda Bruce Melody sina Bruce Melody wenyine ko sinibaza yuko ashobora kurira stage wenyine ndazikaza kweri kumwe n'abandi baririmbyi b'abarundi donc abarundi muri make barakunda kuryoherwa abarundi barakunda amahoro cyane. Ese bibaye Bruce Melody atagaragaye kuri iyo stage cyangwa aho hantu urumva ko abafana babyakira gute cyangwa babifata gute? Icyo si kibazo no kwishura ahubwo staff ya Bruce Melody niyo yo kwishura kubera ko ndibaza nimba umufana yarishe kugira ashobore kuja muri show uwo yarihiye ntashobore kuza aho inyishu zigarwa kuri staff nibizi inyishu y'ico kibazo kubera ko nasindi muri staff menshi amakuru ndi mu kibanza kugira ashobore kumenyesha abarundi ndetse na nisi yose nyene ibintu biko biragenda nta kindi kintu jejwe muri rino tunganywa rya kino giteramo. Nk'umumenyesha makuru uri kuri tele uko ariko kose ubashije gukurikirana gahunda zose event nk'iyo ngiyo cyangwa igitaramo nk'icyo mbere yuko kiba hari press conference ikorwa abantu bagasobanura gahunda ko zimeze. Ese hari press conference iyo ariyo yose mwigeze kujyamo kugira ngo mubashe gutangariza abantu situation y'iyi concert? Press conference yari yateguwe ku munsi wa hirya y'ejo tukiva kumutegera ku kibuga cy'indege ariko bivanye n'ibibazo mwese mutayobewe kandi mwagiye murakurikirana hirya nino ntiyashoboye gukunda bivanye n'ibyo bibazo umuririmbyi kuva mu Rwanda Bruce Melody atari karahuriza ko n'umugwiza atunga dufise ngaha mu gice cy'u Burundi ariwe Tuse asanzwe warongoye akabare kitwa Gera Plaza akaba ari bumwe mu bare bukunzwe ngaha iwacu mu Burundi aho baneza yuko barafise ivyo badahuriza ko urumva n'ivyari gukunda yuko rero iyo press conference iba ariko nimba hari ibindi bihava byiyongera cyangwa bava bikurikira nibatse ko staff atakiri ikintu cyejwe iratumenyesha natwe turabanguka nk'uko twame tubabangukira n'abamenyesha amakuru ngayo wacu. Urakoze cyane. Ikibazo cya nyuma imbere yuko dusoza iyi interview ese tusa amakuru ari kuvugwa i Burundi bari kuvuga gute kuko showbiz zo mu Rwanda showbiz yo mu Rwanda na entertainment in general hari ibintu byinshi birimo kuvugwa hano ariko ibitangazamakuru by'i Burundi cyangwa hirya no hino i Burundi ubu ngubu ni izihe story ziri kuvugwa cyane kubijyanye n'ibi bya Bruce Melody? Kwande kwa kino muvugira kubera ko sindi umuatashuto press wiwe ariko nibaze neza ko niyashima kugira icyashikirije azoheza gishikiriza abantu n'amenyesha amakuru ariko no mwanya sinofata ikibazo ciwe ngo ndamuvugire. Apana ndimo kuvuga media z'i Burundi abantu bakavuga ibi twese turaciteze ijambo rivuye ku muguzi atunga Tuse ariko kandi bari baragaruka cyane ku bijyanye na business y'umuziki abandi bagahagarara ku gaciro k'umuririmbyi iyo mu Rwanda umuririmbyi uvuga umuhanzi ku gaciro k'umuhanzi ayo tuvuga umuririmbyi ku gaciro k'umuririmbyi urumva amajambo ni menshi twese turacarindiriye ku mpande zibiri icyo badushikiriza ku mpande ya Bruce no ku mpande y'umuguzi atunga Tuse. Abahanzi bagenzi be ba Bruce abahanzi inshuti za Bruce Melody cyangwa abahanzi b'i Burundi bo niki bari kuvuga niki bari kwandika ku ma status yabo? Abaririmbyi b'abarundi nibaze neza yuko ama platform yabo musanzwe muyakurikirana platform yabo musanzwe muzikurikirana guhera kumwe gushaka ku wundi benshi baragiye barandika ariko kubona ashoboye kubona bashoboye kugira icyo bashikirije nk'uko mubizi yuko abaririmbyi bashobora gutanga inkuru biciye ku mbuga nyinshi basanzwe bafise hari abashoboye kwandika amamesa donc kuransa stati yabo bavuga ati mbega show izoba bamenyesha abarundi ko mu gihe hoba hari ufise umuco ko bamenyesha kugira bamenye nimba hari abaronse deal yo kuririmba bamenye yuko bazova performinga cyangwa bataza performinga. Okay. Asante sana Landry. Ibibazo byaheze bakti. Byaheze birahagije. Sinzi nimba ari ikintu ushaka kongeraho. Icyo nagomba kongera ko nagomba kubwira abantu bose ko badukurikirana kuri BigTown bumve neza yuko abarundi n'abanyarwanda turi bamwe kandi urukundo abarundi bakunda umuziki wo mu Rwanda canke urukundo abarundi bakunda umuziki urerekana neza yuko muri bo kubera ko iyo ufise umuziki muri wewe
uba ufise amahoro. Ntushobora kuba udafise umuziki ngo udafise umuziki n'amahoro uba ufise, ariko ufise umuziki uba ufise amahoro. Rero abarundi barakunda umuziki, bisigura yuko abarundi muri bo n'amahoro muri bo ari menshi. Abantu bareke kwandika kubandanya bajana nabwo basoma ibihariya bibasamaza bigatuma babona kumenga hari ibintu bitabahuza. Oya, ibarindire ababijejwe bazove batanga umuco, ariko bareke kujuragirika, bamwe bakumva ivyariya abandi bakumva ivyariya. Urumva nta muti ukwiye wowe kwaratorera ivyo bibazo vyo babihari, kuko babipfa n'ababisangiye bakti. Okay, dusoza duhe situation, tumenyeshe situation yaho hantu uri, biteguye gute, byepanze gute, abantu bangahe bamaze kwinjira? Coach Gael, ndabona Yago, ndabona Briane, ndabona basanzwe bakora muri band ya Blues Melody bari ngaha, ndabona n'abandi bategura ama events iwacu, ari umu bita Hasgo, ndamubona ngaha, n'abandi batandukanye ndabona bariko baritegura, ndibaza urumva n'umuziki ko bariko barakora live, bariko baracheckinga sound kugira bashobore guha umunezero abarundi. Okay, asante sana bro. Yes, kuba arimo gukurikirana BigTown TV ngira ngo mwumvishe situation uko byifashe ari mu gihugu cy'u Burundi. Abantu baracyakomeza kwinjira, nta kibabuza abantu kwinjira mu gitaramo, nta kibabuza bandi gucuranga cyangwa organizing sound kugira ngo umuhanzi Bruce Melody namara kugera hariya gahunda zibashe gukomeza. Ese arahagera mu by'ukuri? Iki kintu nicyo kirimo gutera abantu benshi bari ibibazo byinshi bitandukanye. Kugeza gakanya amakuru mfite nuko aracyafunzwe Bruce Melody, ntago baramurekura. Abantu barimo kwibaza ese araperforming uyu munsi cyangwa abantu baraza gutahira ngaho. Afite abafana benshi mu by'ukuri, urumva abarundi benshi bamwiteza amaso, barimo gutegereza ese biraza kugenda gute. Tusa nagerageje kumuhamagara n'abasobanuriye uko situation yari imeze hagati ya Bruce Melody na Tusa. Narabasobanuriye kuko ndumwe mu bantu baherekeje cyangwa ndumwe mu bantu bakoze iriya deal yose. Ninje wapanze na Tusa, tumaze kuvugana arambwira ngo durashaka Bruce Melody aze muri iki gihugu cy'u Burundi. Bruce Melody ndamuvugisha nawe turapanga ibintu bijya ku murongo. Bruce Melody aremera, binsaba kuza mu Rwanda nze gufata Bruce Melody tujye gusinya amasezerano hariya ku mupaka. Niho amasezerano yasinyiwe ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda, niho Bruce Melody yahawe ayo mafaranga. Ayo mafaranga $2,000 by'amadolari babimuhereye ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Amaze gufata aya mafaranga nuko nko byaje gukomeza contract ya Tusa. Ntabwo nshaka kwinjiramo cyane, hari ibyo nzi hari ibyo ntazi, kuko hari ibyo ntibuka kuko hashize igihe kinini, ariko ibyo nibuka bimwe na bimwe nzagenda mbabwira uko byari bimeze. Ariko Bruce Melody ntabwo yemerewe kugaragara kuri concert iyo ariyo yose cyangwa i Burundi, cyangwa kuririmba kuri concert iyo ariyo yose mu gihugu cy'u Burundi until cyangwa kugeza igihe Bruce Melody yagombaga kuba yarangije ikibazo cyangwa yasolvinze problem zose zavuye ku murongo. So Tusa kubuza Bruce Melody cyangwa gufungira Bruce Melody iki gitaramo aragiye gukora, afite impamvu ze. Bruce Melody nawe gushaka gukemura iki kibazo kugira ngo akomeze n'izindi gahunda, afite impamvu kandi ni impamvu zifatika. Ese biraza kugenda gute, biraza kurangira gute? All in all, uyu munsi aho hagombaga kubera igitaramo, Yago murabizi ko Yago ari i Burundi, nawe harakantu ya postinze, reka tumve gatoya. Arimo kubisobanura, reka tumve gato cyane. Kuri Instagram ye yapostinze aka kantu, Symphony Band irimo gukora sound check. Ndabona stage imaze gufungwa neza, amatara n'ibiki byose, bamwe na bamwe mu organizer bari kuri event. Ariko reka tumve akantu Yago yavuze. My people out there, we are here live on Instagram. Sound check 1 2 microphone sound check. Symphony Band bari ku rubyiniro barimo baracheckinga niba sound bimeze neza. Murabona anga turi mu Burundi,
ndebe ko nabona manager Bruce Melody agira icyo avuga gatoya. Uyu nguni DJ Briane nawe arahari. Abantu 970 barabareba ko Ntakibuza imara gucuranga. Ntakibuza imara gucuranga. Abaza arahari. Aburipa. Abantu 970 barakureba ko ni igihugu. Abarundi kazi. Konseri igiye kuba baze bagura amatike. Baze bagura amatike. Igiye show. Yo, abonye ko ari igihugu. Ko byagenda kose. Uyu ni manager wa Bruce Melody yitwa Gael Coach. Tugiye kuganira nawe mu kanya. Atubwire imvune bino bintu byabatwaye. Symphony Band bari kuri stage. Barimo barumva ukuntu stage imeze. Okay, uyu nguyu ni Yago ari kumwe na manager Bruce Melody hamwe na DJ Briane. Abo bose barimo kubwira bafite icyizere 100% kuko barimo kubwira ngo show igiye kuba sound barimo kwicekinga ese Bruce Melody araza kugaragara muri icyo gitaramo. Ibi byose abantu benshi barimo kubitegereza. So all in all reka dutegereze uko bimeze. Nagerageje kuvugana na Tusa, umuntu ushaka guhagarika iki gitaramo cya Bruce Melody. Tusa mu magambo make cyane yasambwira ngo Bakti please dukoresheje message, ntabwo nshaka kuvuga ubu ngubu, ntabwo twabashije kuvugana nawe muri makeya, so turacyarimo gutegereza. Ariko all in all Tusa turamukeneye kugira ngo aze gusobanura iki kibazo uko byifashe, uko bimeze mu gihugu cy'u Burundi. Ese Bruce Melody araza kugaragara hariya. So nari ndimo kubabwira kuri Yago inyuma y'ayo majwi barimo kuvuga ko igitaramo kigiye kuba. Munsi yaho yese apostinga avuga ngo kuko nawe ari mu Burundi, yese avuga ngo Bruce Melody aracyafunze ariko nta cyabuze Impala gucuranga. Niyo mpamvu dufite icyizere ko umuhungu igihe cyose yasohoka arabakubita imiziki mu mirwe. So urumva ko aracyafite icyizere cyo yuko Bruce Melody ari bujye guperforminga hariya. Nanjye ndacyafite icyizere ko Bruce Melody ashobora guperforminga. All in all reka dutegereze tuze kumenya what is going on. Ndaza kubagezaho update zose kuko i Burundi dufite abantu baraduhereza updates, natwe turi tayari kugira ngo tubibagezeho mwebwe murimo kurikirana BigTown TV. Tusa turaza kuvugana, all in all Tusa tugomba kuvugana. Araza kubisobanura na Bruce Melody nawe tugomba kuvugana. Nawe araza kubisobanura tuze kumenya ese ikibazo kimeze gute, nimba cyakemuwe cyangwa kigiye gukemurwa, kirakemurwa gute. Ibi byose ni kuri BigTown TV. So stay with us. I go by the name Bakti. Murakoze cyane gukurikirana updates zacu. Tuzakomeza kubibamenyesha all the time. And don't forget to subscribe kuri BigTown TV. Mu kanya gatoya n'izindi nkuru tuza kuzibagezaho. Stay with us.